Nisholo ukuthi wemacika kithi le nselelo phose ukhuzani anikwazi bafethu mhlawumbe ukuthi nikeni WhatsApp-ane mhlawumbe ngasese sesiyekhuluma serious nje le ni-WhatsApp-ane bafowethu ngasese nifonelane nike niqhamuke bafowethu seniyimbumba kucace ukuthi mhlawumbe iSouth Coast ithi no siyavumelana thina sibeke uthwasa lekhansela phambili ithi noma mhlawumbe uSolwazi waba unumber 2 uSolwazi kushuthi sikuthanda ukuthi kube lula kulo mncintiswano ukuthi ake sivele simuthi qhu okanye ake sivele singene ngomuntu omusha ake sivele sithi bahubhe noma sithi laqapha uyabo nishuthi niyiSouth Coast bafowethu mhlawumbe nihlangane nithi umjolisi abantu sebeyamazi beyazi ukumvotela sebeyamazi umjolisi bafowethu abantu amagalela akhe sebeyawa uhlala number 2 ukhosini kuphela nje konyaka abantu abakumkhohlwa futhi abantu basafila like bamkweleta ekutheni bamenzele okuhle unganjani thina siyiSouth Coast sivele siphusha umjolisi nisho ukuthi wemaciko amaskandi ngalapho ngasenhla phesheya kothukela nisho ukuthi nje seningahlula ukuqoka umntotho nithi nje nangu menzi album amenzi yashaya uyazi kodwa album kuzoba nzima kubalandeli bakakhuzana ukuthi bathi ukuvota mengase sivele siphusha uFalabo ngoba manje vele bamkhonzile noFalabo ingoma kaMenzi bafowethu nekaLimit uLimit wasenkandla inkulu ingoma kaLimit hayibo umdumazi bafowethu ukhipha ingoma engaxontshe phansi ake sivele siphusha nivumelane nodwa nje ngasese uyabona nithi ngida ukuthi nganjani sivele sithatha uSaliwa ngoba vele uSaliwa igozo abantu bamazi usebantwini unogazi futhi uSaliwa uyakwazi nanokuyikhulumela futhi yabo hey bafowethu ngeke nisho ukuthi seningahlula ukubeka imbono kanjalo bafowethu niyohlula lo muntu lowa niwinelela quantum nilidayise nihlukanisela imali ngembono yenu hayibo bafowethu uyedwa lo muntu ekufanelwe naye Gatsheni ushuthi inkabi yakithi Gatsheni sungahlula ukubuya ushaye phansi ngophondo uthi cha ngiyamala ngiyalithathe lesibili ngiyawudla umzi hayibo bafowethu naye inselelo iphoso ukhuba bafowethu ngeke bafowethu uthi ngeke aze akhankase uthi ngeke aze asifuni ingane sifune ezimkantshubovu khona laba inkinga khona laba abathukanayo mebehluliwe kanti lo mdlalo sifuna ube clean lo mdlalo sifuna ube muhle lo mdlalo sifuna obe unumber 1 ajabule sifuna obe unumber 2 ahamba yovuma induku athi hayi ngiyavuma sobona next year sifuna lowo mdlalo loyo so siyakhuculula manje kumaskandi bafowethu ningadlala ukhuzana musani ukuvuma ukudlala ukhuzana ningayivumi lonto bafowethu ngeke yawu phikani bafowethu ngeke phikani bafowethu ilwani ngempela bafowethu mina kayi bafana mnika akunyakazi mina vele ngikwaBlue Nation ngumlandeli nje kakhuzani kodwa bafowethu amacike wonke bafowethu siyawathanda siwakhonzile siyawulalela futhi nomculo wawo bafowethu kanjalo uyabo asike nje macika kithi siqhakambise nje lenselelo phose ukuba yinhle le yanselele iclean akuyona impi nanombani uyayibona isezidlangalaleni umehluliwe kuyobuyicelele hawu bafowethu ngeke bafowethu nisho ukuthi ngempela bafowethu ngeke hayibo ngeke hayibo mina ngiyala ngani zakwethu ngeke mina nginani ngiyanisupport bafowethu ozophakama nje athi hayi ngiyama mina la ngikhona hayi ngizobhekana nokhuba hayibo bafowethu hey bafowethu ngeke menzi bafowethu anikahlola amandleni ingane zakwethu hlolana amandleni nokhuba bafika indidane zidla ubhedu indidane bafika bathi khalakatha naba bahlola amandla abo nabo bahluleka babuya bazama bahluleka babuya bazama uyabo hayibo ngeke bafowethu Limit Dumazi ayanizami bafana hayi ngeke bafana bahuphe unalo nje ifortune bahuphe ngeke emkhaya hawu umkhaya
Hawu mkhaya madoda. Hhayi bafowethu ngeke bafowethu, hhayi yinhle kabi yabo bafowethu le nto mina kade ngagcina bafowethu uyibona kumaskandi bafowethu. Nibhekene bafowethu nama-Blue Nation la bafowethu, abantu abangenankinga bafowethu ne-competition, abantu abazokwenza i-competition ibe mnandi. Kulungile bafowethu, hlolani amandla enu. Ngithi mina zihloleni amandla enu. Yabo. Gatsheni anibuye bafowethu, akudifendani, kuyadifendwa gatsheni. Kuyadifendwa gatsheni, utadela abanye. Sukela phongolo uzosebenza la, kuyadifendwa egatsheni. Njalo nje indaba. Ake sibuyise bafowethu isintu bafowethu. Senze bafowethu umculo wesintu ube mnandi. Kuhle naloko okwenziwa ukhuba bafowethu sikuncome. Kade sagcina nje ukuthi into enhle kumaskandi esizoke siyikhulume sithi cha, kwakuhle lokhu siyakufisa ukuthi kuqhubeke. Siyafisa bafowethu le competition ekhishwe uKhuzani akusiyo competition, i-challenge. I-competition lapha kwi-Mother of All. Asazi-ke kulokhu basiphatheleni, mhlawumbe ibhaloni, mhlawumbe umuzi, asazi. Hhayi we bafowethu ngeke. Mina ngithi macika kithi, ake niwhathaphane. WhatsApp-anani.